Ngai ku Blei pi ha ke kerteng betiang tam ke jong trai Jesu Christ nong pen em be ya jongi. Ya ke jingpuson na ke tien ke jong Blei. Inya puli na ke kitab proverb ke long ke khatway ke khat ke ba ar pra. Uta ubashanya ala ke Spah un kelon. Rei ubahok un roi kum ke sla ke ba jerngam. Ti hakini ke benta juga ke tien ke jong Blei. Ni I artli ki eke. Pat kajing shania kajong brio kalaban long kawai ni kidiki arteli ke Spah dan U Blei uji sukre su ai kajing kai ba ubrio unum la ban syakri arkan rat kata kelong laun syakri ke Spah lani un syakri U Blei kajing syakri ke bamut kajing pendam sya uken rat. Dia minta kektian ke jong Blei ke keran sepang ke Spah. Ken mau ba ke Spah ke laban le shibun ke ke jing ke jong brio. Brio bedani ke Spah. Ula ia ke bantiet ia ke no ke bau angnot ukwa ha ke jing Brio bedani ke Spah. Ula ban le chikanu ke jaka ke bau kwa ban le. Brio bedani ke Spah. Ula ia ke ban le ia ke ke kam ke bau angnot, ke bau terang, ke bau seliang, nak ke benta jong gani kedo. Bon sien, ke beri ke bu ia ke jing senia ha ke Spah. Namar ke Spah kala benda shibun ke ia ke jing ke jong ke. Pada baong ke jing senia ha ke Spah ke bamat beriu ulat na ke jing kuslai. Namar baula pelang shibun ke Spah. Wong hala ke donot lada upang usitom ke Spah kala don ya ke banyalam usha ke jaka sumar ke babiang tam ha ke pertai. Lalu dan hapreng ke no ke jinga upai sha ke Spah ke long ke jubab. De hang tang gila ban sutu ya ke jing senia ha ke Spah. Henry ke Bible ke hikayat ini, bat ke yethu ini. Utawa bersenia ha ke Spah un kelon. Kabamut ke jingbi jong ke jing senia ha ke Spah ke bakado hi kalong ke jing kelon. Tinggi iba ke bor jong ke Spah ke namla ia ke ban ai ke jing kermen ke bas kem ha ke jing jing ke brio. Henry ke Bible ke ong ubahok pat unroi ke musla berjerngam. Kemut ayu ban ong ubahok ken ma babarong i ke brio ha ke pertai kilalong kinong pop. Pat ubahok hi ulong persya ia ke jing long kumunong pop. Te baro ki brig la lepa pag la dole na ke buram ke jong Blei baro ang laban ong bangilong ki bahak ten ringi ai ngo U Blei baling bau Jesu Christ lapan kesan yangi balapan long hok yangi leng ba snam ke jong bat ke jing ai ke jong tem benta la khot yangi ki bahak khmat jong Blei leng ba ke jing ai bat ke jing ba ke jong Blei baru brio bahak udi utaken ba pendrit yelade na ke benta ke jing penem shau Blei beriu bahak udi utaken ba pendam yelade pat bo ke jing sania hau Blei naga benta ke jing ke ba menta naga benta ke jing ke ban sawan te ke Bible ke ong bahak un long kum usla berjengam kran Jepang ke ba don jing habang kran Jepang usla berjengam udi usla ba don jing ken ma bang ilong ki bahak khmat jong Blei leng ba ke jing snai ke jong trai gidon de ke jing pada pengidon ke jing gidon ke jing kerman kalau ke jingi kalong om tang bangin yo ya ke ba Blei ula tengkai kerpang na ke benta jing kita ki ba ye ju Henry kam tam ke yo ya ke jing ba bam jukot pakani ke jing ba bam jukot kawan habang ibu ya ke jing sania om ha ke Spah Henry hau Blei ke jing kelir ke singi kalong hatung ibu ya ke jing sania ha ke Spah laning ibu ya ke jing sania hau Blei larang ibu ya ke jing sania hau Blei ngilong ken ki bahak larang ibu ya ke jing sania halaga jong ke jing la ngimlong ki bahak ka khmat jong Blei la pelong hok yangi habangi pensudana yelade ban IT met ban mensim shau Blei to ai ba ke sngi ke benta kat bagi nang pusan ne ke benta jong ke tien ke jong Blei ken pentik na halaga jong ke jing hoi idon kami ke Spah
Spah ke jing ku ke jong blei le wat sha ba kan long blei ha ke jing em ke jongi ai bu trahi un long blei bu trai ka met bat ka men siem ke jongi shani ha u onam peleran bu kho ye ke jing em ke jongi u blei ke ku ye pi ke si wat om klet bleu ye je pi kumba pilong amen.